ومن انضم إليهما خصوصا مؤسس هذا المجلس سيد الوالي أستاذ حسن الحاج وزوجاته وأصولهما وفرهما وقرباتهما من انضم إليهما خصوصا جمال بن حاج عبد الكريم وأصوله وفره وقرباته من انضم إليه ثم إلى والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات خصوصا صاحب المولد بردة سيد الإمام محمد سعيد البوسري وأصوله وفره وقرباته من انضم إليه ولقضاء حاجتنا حاجتكم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع شأن شعبة الدين لا جميع بنك من الغرب نشأ شعب الغرب جميع مشاهدنا معلمين وجميع علينا جميع سمات من لجنس الإمام الرحمن الدبي الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. فيا أيها الراجون منه شفاءة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المستمعون إلى رعي جبلك صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه من يخمتم وصانه ينقض وبنابا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صل على النبي محمد. السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أنقل الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أنقل الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أنقل الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك
سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء
بشيرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. لا إله إلا الله 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السننا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنا وأمنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وعلى النبي محمد اللهم صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وأسكن جنانا يا ربي أجيرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
مسني كل مسنح يا ربي واغفر كل بعدي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتياتي رثى العالمين يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات رثى العالمين يا أهيل الجود والكرم سكنوا وفيه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات رثى العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن علوم يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وآدمت نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وآدمت نبي
يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه أحذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجل لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى ننظر إلى جماله بلا ستر ولا هجاب فلما أنا أوان الظهور الشمس الرسالة في سماء الجلال خرج بمرسوم الجليل لنقيم بمملكة جبريل يا جبريل نادي من سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون السر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبدأ الأرض السماء أنقل في هذه الليلة لابت أمني مسرورا أبدأ الكون نورا واغفره يمتيما وأطهره وأهل بيته طهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وجدد الكرسي وهيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهديدا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواء من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما استد بانطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا أنه البدر في تبابي أهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
البدر علينا فاختفت بدء البدور بسلام حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مبجل يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد وسلم عليه مرحبا وانت ذولي الرحيم مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا كل من في الكون هام مرحبا فيك يا بني الجبين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عبدك صلوا على النبي
صلوا على النبي محمد جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفر الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا أنت الله ستر المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا عليم الله السر وأخفى يا الله مستجيب دعواتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي الله فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع صلوا على النبي محمد من ثنيات الغداء وجبت شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من
الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. وولد صلى الله عليه وسلم مخذولا بذي الهداية مكحولا بكل الهداية فاشترك ببهاء الفضاء وطلعنا الكون من نوره وأضاء ودخل في أقاض بيئته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بحمد نار فرس السقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بسب المحرقات ورجع عن كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته ذليل خاضع لم تعلق من سنة النور الساطع واشرق من بهاء الضياء الذي حتى عرض على البراق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله برحمته وكرمه من الآمنين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين لروح رب روحنا وقلوبنا حضرة الشيخ وسر سرف ثم إلى والدينا ووالدكم وأمواتنا أمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات وأموات المسلمين عامة ولقضاء حاجتنا حاجاتكم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal ajilla al-kurama, para alim ulama ingkang kaula mulyakaken, para asatid wal ustadzat ingkang hadir wonten tenggone majelis maulid kalian haul menika ingkang kaula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun ingkang kaula mulyakaken Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Rembang Pajaran. Mugi-mugi beliau tansah binaringan sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat dumateng ngersapun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kemawon hadirin hadirat jamaah majelis taklim pengajian pangituru al-fiqhiyah ingkang kaula mulyakaken, sedaya aparat dusun ingkang hadir ingkang kaula hormati. Alhamdulillah, muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wonten enjing menika Gusti Allah ngiring lan nakdir kita sedaya saged hadir wonten tenggone acara maulid menika. Muga-muga berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedaya kitung golongane tiyang kang slamet wonten donya ngantos wonten tenggone akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat salam mugi-mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kemawon ingkang kawula mulyakaken sakderenge wa'dz wal irsyad dipun aturaken dening panjenenganipun Ki Haji Muhibbullah Khalil. Kula selaku khadim majelis pelayan wonten tenggone majelis menika ngaturaken jazakumullah hasanal jaza dumateng panjenengan sedaya atas rawuh panjenengan, atas sumbangsi panjenengan baik menika rupa harta benda, pemikiran, tenaga dalam terselenggaranya acara maulid kalian haul saking Ki Haji Imam Ghazali Syarif. Yang kelima, kula atas nama khadim majlis ngaturaken matur suwun sanget dumateng panjenengan sami boten saged bales kesainan. Mugi-mugi Gusti Allah bales kesainan kagem panjenengan sedaya wonten tenggone donya ngantos wonten tenggone akhirat. Lan nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sami terutami dumateng sedaya kemawon atas kekurangan dalam hal persiapan maupun jamuan panjenengan sami. Kula mewakili panitia nyuwun agungipun pangapunten. Menika ingkang saged kawula aturaken kalian nyuwun barokah Fatihah menika wonten jamaah ingkang kintun sedekah dipun tujuaken dumateng Bapak Simun, Ibu Mudrika, Bapak Bukhari, Ibu Tamuna, Ade Ahmad, kalian Ibu Nisbun Nahari, Bapak Haji Rohin, kalian Bapak Kadir, Bapak Bakti Utomo Slamet, Bapak Tamu, Ibu Patuki, Ananda Budi Kuntoro, Ibu Mujiati wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa manintama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kalian monggo kita sedaya hadiah Fatihah kagem almarhumin almarhumat kita sedaya, kalian keluargi kita sedaya lan jamaah kita sedaya ingkang sampun sabek ndhisiki kita sedaya. Kalian hadiah Fatihah dipun tujuaken dumateng sedaya jamaah ingkang sakmengke berhalangan hadir keranten sakit. Mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat, saged kempal malih, saged ngaos malih bijai khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadiah sepindah dipun tujuaken menika wonten hajat madrasah MQ menika teng kidule musholah menika sampun mipik-mipik lek jare wong Jawa nyelengi gantidik sekirane kenging damel pondasi lan dipun lanjutaken muga-muga saged dados gedung madrasah baik Madin maupun MQ damel jembatani lare-lare ingkang taklim wonten tenggone madrasah Hidayatul Muttaqin menika. Kalian kula matur suwun sanget jariyahe panjenengan samangke sampun terkumpul meskipun nun sewu dereng saged dilaksanakan pembangunan menika, tapi mugi-mugi barokah maulid menika, barokah Nabi Muhammad, barokah itu mau panjenengan sami, mugi-mugi mangke sak badane maulid sakderenge khaul saking Yemunib kali Sayyidul Walid, mugi-mugi saged pondasi. Al-Fatihah. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten kesempatan ing enjing menika nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Monggo kita pirengaken sareng-sareng taujihat wal irsyadat saking panjenenganipun Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Pajaran lan mangke dipun lanjutaken kalian doa wahbah saking kaula ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmi liqa'illahir rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadaratal ajilla ulama'inal kurama, para alim ulama, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama yang sangat saya ta'zimkan, wabil khusus guru kita yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Arifin hafizahullah wa ra'ahullah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah. Mugi-mugi Al-Ustadz Zainal sebagai panutan kita, mugi-mugi senantiasa dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, dipun paringi gampil sedaya urusane lan sedaya dakwah-dakwah dipun paringi gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kita sedaya mugi-mugi anggenipun hadir wonten ing majelis wonten ing enjang menika ingkang boten wonten maksud lan tujuan kecuali tasyaffu' bi sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidir ruk'i was sujud. Hadirnya kita, satu harapan kita sama, yaitu berharap besar akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, nggih menika dalam rangka haulipun almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Ki Haji Imam Ghazali rahimahullahu rahmatal abrar wa adkhalahullahu jannatahu daral qarar. Mugi-mugi kita sedaya angsal barokah, amin. Maulid angsal syafaati Kanjeng Nabi, haulipun angsal barokah ingkang dipun hauli, amin ya rabbal. Hadirin ingkang sangat kula hormati, manusia dalam hakikatnya untuk mencapai maksud dan tujuannya tidaklah langsung mencapai kedudukan yang tinggi kecuali dimulai dari pertama. Tiang niku bertingkat-tingkat, ibarat tiang sekolah wonten kelasi piyambak-piyambak. Semakin tinggi kelasi, semakin tinggi derajati, maka ujiannya semakin tinggi. Kelas setunggal ujiannya lah dibandingkan kelas sekawan tentunya lebih berat kelas sekawan. Begitu pula kehidupan di atas dunia, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keridhaannya, untuk mencapai kesuksesan dunia sehingga kita insya Allah sukses di akhirat. Tentunya harus melalui beberapa tahapan-tahapan ujian-ujian. Nah, tiang niku nek kepingin mencapai mahabbatullah wa rasulihi, ingin mencapai kedudukan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, tentunya kita harus mencintai daripada Allah, belajar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Mboten mungkin, mboten saged, Pak. Nek moro-moro ana wong langsung munggah kelas 6 lulus, wah nyogok niku jenenge. Nggih. Mboten wonten tiyang niki moro langsung dukur kedudukane wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, dianggap tiyang sing cedhek nang Gusti Allah, mboten saged kecuali harus melalui beberapa tahapan-tahapan.
Pertama, bagaimana kita akan kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ada 3 tahapan, buatan kata. Pertama, ngeniku ma'rifatuhu, kita kenal kepada Allah, kita kenali Rasulullah. Maka kita jika kenal sedikit saja dari sifat-sifat Allah, pastinya kita akan mempunyai rasa cinta kepada Allah. Nopo aku lebih sama niki ku ndak cinta nang Gusti Allah, ndak cinta nang Rasulullah, krono ndak pati kenal. Kranten kula mbek panjenengan niki mboten pati kenal, saking bodohe kula mbek sampean niki sampai ndak kenal nang Gusti Allah, sampai ndak wedi nang Gusti Allah, Pak. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, idza qila laka hal tuhibbullaha hal tuhibbullaha idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, seseorang bertanya kepada kamu, hal takhafullaha, apakah kamu takut kepada Allah? Faskut, maka kamu diam, jangan menjawab. Niki keterangan niki wonten tenggene kitab Ihya Ulumuddin, babipun bab tazkiyatun nufus. Tenggene kitab Ihya Tazkiyatun Nufus niku Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, jika ada seseorang yang bertanya kepada kamu, apakah kamu mencintai Allah? Apakah kamu mencintai Rasulullah? Faskut, maka diam, jangan menjawab. Idza qulta na'am faqad kadzabta wa in qulta la faqad kafarta. Jika engkau menjawab kepada seseorang tadi itu, aku tidak mencintai Allah, maka kamu pasti menjadi orang yang kafir karena kamu tidak takut dan tidak cinta kepada Allah. Wa in qulta na'am, jika kamu mengatakan, menjawab kepada orang tadi itu, aku cinta kepada Allah, aku takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Rasulullah, faqad kadzabta, maka engkau benar-benar dusta goro. Lek diarani wong cinta ndak cinta kafir, lek ngomong cinta carpak wae alias congocok. Nggih, makane ya napa carane? Ya meneng iku wis. Wedi nang Gusti Allah. Ngomong wedi iki gak pati wedi. Ngomong gak wedi kafir. Sing slamet ya meneng niku. Saking gak patuti awak niki ngaku cinta nang Gusti Allah, ngaku cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Nah, nek boten kenal boten mungkin. Seandainya manusia mengenali satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tadi itu akan mencintai Allah, akan patuh kepada perintahnya, akan mengikuti segala apa yang dilarangnya, tidak akan pernah mungkin mampu, tidak akan pernah dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'sil ilaha wa taz'umuna annaka tuhibbuhu, engkau mengaku cinta kepadanya, engkau takut kepadanya, tapi engkau bermaksiat kepadanya. Hadza la'umri fil qiyasi syani'u, maka hal yang semacam ini mustahil akan diterima oleh akal pikiran. Ono wong ngaku cinta tapi gak nurut, ono wong ngaku wedi tapi gak gelem napa sing diperintah dene wong sing wedeni. Kenal siji ae ning sifate Gusti Allah. Ojo kabeh sifate Gusti Allah sing dikenali. Siji sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, satu di antara dua yang sering kita dengarkan dari sifat Allah. Niscaya kita akan pasti mencintai Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih saumpama wonten tiyang nganglang niki wonten tiyang sugih, Pak. Sugih loman. Sugih gak loman yo percuma, ndak mari-mari pondasine kok, nggih. Nah. Sugih loman, wis sekot afalu tafdhil iku wisan. Duduk sugih biasa, sugih. Duduk loman biasa, loman. Bendino ngekek dek sampean duit 1 juta. Bendinten ben isu ngekek duit pinten 1 juta. Kira-kira ndak kate cinta sama wong sing ngekek duit 1 juta bendino. Cinta napa mboten? Cinta. Wedi napa mboten?
1 juta, Pak. Ojo kapak kongkon ngambung tangan nih, ngambung sikile. Masih sidik, dia sama nambung. Bendino 1 juta. Bendino pemanen 10 juta. Waduh. Yo gak muli-muli to kok omahe. Terus Allah Subhanahu wa taala ngekei nyawa, ngekei awak, ngekei koyok ngeten alam semesta niki. Ndak sampean pikir. Saambekan 1000, saambekan saumpama 1000. 1000. Iki dak dawa umur iki. Gak ono sing dawa umur sing sugih-sugih tok. Sing kelas-kelas ngene iki, Pak. 30 ambekan ndak kuat bayar wis. Durung ketipe mripat. Sak ketipan 1000 jajal. Bendino ping pinten sampean ketip niki? Ketip 1000, ketip waduh, gak ono sing iso ketip niki mendelik tok nggih. Lho kok pantese tiyang niki dicintai wong sing paling welas nggih panjenengan. Innal insana abidul ihsan wal ihsan yu'jizul insan. Seseorang itu akan menjadi hamba orang yang selalu berbuat baik. Wal ihsan yu'jizul insan, dan perbuatan yang baik akan menjadikan seseorang menjadi lemah. Biasae tiyang niki nek seneng dikei kate ngelingno nang wong sing ngekei sungkan. Duit toko pejabat, motor toko pejabat kabeh. Kate ngomong nang pejabat ono sungkane. Waduh iki lek ngomong sumbangane prei. Yu'jizul insan. Siang biasa ngilingno rodok kereng rodok keras nang wong sing tambeng nang wong sing rodok ndak pati genah kelakuane krana bendino dikei sungkan sing ate ngilingno, Pak. Terus ya apa nang Gusti Allah ndak sungkan ta maksiat nang Gusti Allah. Dekek dirai niki nang Gusti Allah besok di akhirat nek di sepuro dosa kula mbek sampean ngedep nggawa dosa sing kakeh koyo ngeten niki kate dekek dirai iki, Pak Bu. Nang jerakan ndak wani, nang atasan ndak wani, kok mentolo wani-wani nang Gusti Allah. Sing siang bengi ndak tahu lali, sing siang bengi wonge turu dijogo kali Gusti Allah. Bagaimana aliran darah kita tetap mengalir, bagaimana detak jantung kita tetap berdenyut. Sing jogo Gusti Allah ndak ono alat, Pak. Sampeyan sak menit ae darah niki mboten mengalir, kaku kabeh, jantung niki mboten berdetak, mboten berdenyut, wah, yo mati kabeh. Dijogo dening Allah Subhanahu wa taala. Makane lek kenal nang Gusti Allah, mesti tiyang niki bakal wedi lan cinta marang Gusti. Nah, kepengin kenal nang Gusti Allah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia tadi itu akan kenal kepada Tuhannya. Nek awak ki ndak kenal nang awak dhewe, ojo kapak kenal nang Gusti Allah. Wong nang awake dhewe ndak kenal, durung ngeru aku iku. Sopo aku kandakno? Waduh, nang awake dhewe ndak kenal. Kata napa mboten? Wonten napa mboten? Durung kenal aku, lek wis kenal aku deloken. Awas kon. Nang awake dhewe gak kenal, nang awake dhewe gak ero sing gak ero kon sapa? Kon teko mani, lek mati dadi batang. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Ndak ono sing patut dibanggakan saking menungso niki para hadirin. Ndak ono sing kena gawe sombong-sombongan teko menungso niki. Nek kenal nang awak dhewe, kenal nang awake, ndak mungkin bakal wani-wani nang Gusti Allah, ndak bakal mungkin ndak cinta nang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedua tangan, memberikan kedua telinga, memberikan kedua mata. Subhanallah, cek pantes sih. Moto telu yo gak pantes, kuping telu yo gak pantes. Subhanallah, dikek kuping ibu-ibu ono ali ono apa anting-antingi pantes. Nek kupinge telu terus yo opo sampean? Alhamdulillah, kenali awak dhewe niki. Falyanzuril insanu mimma khuliq
khuliqa min ma'in dafiqi yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Al-ayah. Falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Mimma indafik, dari air yang sangat hina. Sampean dhewe jijik, sampean dhewe jijik teko apa? Teko mani menungso niki Pak, duduk teko air mancur, duduk teko air terjun, air mani. Wonge dhewe lho jijik. Ngene iki menungso wisan, terus apane sing kate dibanggakno? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Gak ono Pak, gak ono sing dibanggakno. Apa sing metu teko irung ya umbel, sing metu teko meripat ya ketek, mlebu teko mburi ya ngengek, terus apa? Gak ono sing dibanggakno. Kenali awak dhewe. Sing kate gawe sombong-sombong apane? Ndasi. Ambek ndasi sapi yo kalah, ambek ndasi wedhus yo kalah ndak sampean. Lho temenan. Motoi wedhus sampean jipik, sampean dahar ambek kecap enak lah. Motomu sapa kate mangan? Ngene mboten? Masih mripat kula, moto kula sapa kate mangan? Moto Gus Muhi pikire gak kira payu. Nggih. Nah nek kula mbek panjenengan niki ndak mengenali nang awak dhewe, mboten kenal teng awak dhewe niki. Akhire sombong. Akhire ujub, bangga diri. Akhire nopo? Sifat-sifat sing mboten patut, sifat-sifat sing mboten pantes akhire digawe. Wong barangan tutuk sifate. Nek menungso pakaian jubah, bapak-bapak sarungan, ibu-ibu kudungan, pantes napa mboten pantes? Pantes. Ono kethek pakai jas. Mboten mboten pantes. Ono kethek kok kudungan. Ya disurak ke tontonan. Pergi ke pasar ditabui. Krana duduk pakaiane. Nek Gusti Allah sing sombong pantes. Nek Gusti Allah sing ngundat-ngundat pantes. Pancen Gusti Allah nek awak niki napa nggih sakniki sik eno, mari ngono tuwek, mari tuwek. Matek. Ka ono wis. Ma'rifatuhu, kenali dhisik. Kenal nang Gusti Allah, kenal nang Rasulullah, insyaallah niki sing bakal akan semakin menambah kekuatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro mahabbatuhu. Nah, nek wis kenal, keranten wonten peribahasa napa? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Niki proses kita untuk menuju ke sana harus ma'rifatuhu, kenal dhisik nang Gusti Allah, kenal dhisik nang Rasulullah. Nek wis kenal mesti cinta, Pak. Apa gak pati cinta? Gak pati kenal. Gak cinta blas yo, pancen gak kenal kate cinta yo mau barang gak kenal. Ibu-ibu biyen gak kenal nang sing lanang, nang bojo sampean. Mosok kate cinta, wong pancen gak kenal. Wonten istilah ta'aruf, perkenalan dhisik, tapi kenalan tiyang sak mangkin iki siji wis. Kenalan ditiliki, digowo malam mingguan jari nang alun-alun Bangil. Kate tak rabi dudu iki garangan iki. Lek cuma ta'aruf sekedar kepingin semerap, lek cara fikih nek ana wong kepingin ngerabi arek wedok, cukup sampean delok telapak tangan niki. Nek telapak tangane alus, putih kabeh insyaallah. Lek rai wis gak menjanjikan, glowing raine tok, lengene yo wireng. Iki lek putih, lengene lek putih, tangane kok putih, cukup kayak bukti. Utawa ndelok dulure. Duwe adik lanang kok ganteng, berarti Mbak Yuni ndak ada teko iki. Waduh lek adikne wis wireng bunder. Wis ndak ada teko iki. Cukup niku wis. Lho sakniki mboten dipetani, Pak.
Sik digowo, sik diambung, sik ngono kok nek bosen sepuntene mboten cecek. Lho ya apa? Wis mari dicemek-cemek wis ndak cecek. Makrifat niki, ta'aruf niki pancen penting, perlu niki. Sampeyan urusi sinten anake jenenge, sinten bapake jenenge, sekolah teng pundi, lulusan pundi, koncoe sintenan mawon. Lho niki cek niki kenal. Lek mboten ngoten mboten cinta kok kuwi mbek sampean. Oh areke akhlake api, tiang cinta niku kadang alasane. Wonten sing tiang niku cinta krana suarane enak, pantes. Nek ana wong cinta krana suarane enak. Nggih napa mboten? Wonge ndak pati ganteng, tapi suarane enak. Seneng ngrungokno. Masih ndak pati ganteng tapi enak suarane. Seneng napa mboten? Seneng. Raine ganteng, suarane gak enak, tapi raine ganteng, seneng. Apa? Seneng delok raine. Nek mang seneng kupinge sing ngrungokno, sakniki seneng sing delok. Apa maning ganteng, suarane enak. Wah. Wis koyo kula ngeten lho, Pak, gampangane, Pak. Mosok ndak kati tak lem dhewe rek. Ndak ono wajah sing luwih ganteng timbangane Kanjeng Nabi. Ndak ono wong sing paling enak suarane melebihi suarane Gusti Kanjeng. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ma'a husni sautihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus satu nabi pun kecuali pasti suaranya akan nikmat didengar. Nabi Dawud enak suarane. Nabi Dawud niku saking enake suarane sampai wesi niki leleh. Walayyinhul hadid kama layyan tali Daud alaihi salam. Niki dungane lek kepingin enak suarane. Ya Allah lemesaken swara kula sebagaimana panjenengan ngelemesaken teng suarane Nabi Daud sampai wesi-wesi niku lemes kena suarane Nabi. Syukur enak suarane, ndonga koyo ngeten tambah enak. Lek wis gak enak dasare yo gak gelem enak. Masih kate gorak nang endi sampeyan yo tetep gergeler-gere niku wis. Nek wong ganteng pantes dicintai, idola, apa boleh ganteng, penyanyi, artis. Dak ono sing luwih ganteng koyo Kanjeng Nabi niki, Pak. Cek patute lek dicintai, suarane enak, cek patute lek dicintai, guanteng paling ganteng Gusti Kanjeng. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta sirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, engkau laksana matahari yang memberikan penerang, engkau laksana bulan yang selalu indah dipandang. Ya gharul badru min husni wajhihi, sampai-sampai bulan purnama cemburu kepada baginda Nabi, karena di saat bulan purnama mereka bangsa Arab saat itu ndak ono lampu, ndak ono nopo, ndak ono hiburan kecuali memandang bulan yang ketika menjadi purnama, bulan purnama. Ketika nampak sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bulan purnama yang ditunggu satu bulan satu kali, boten kereken kali tiang saat niku lebih tertarik memandang wajah Kanjeng Nabi. Al badru kulla syahrin yakmulu wa ila wajhika kulla yaumin kamilu. Bulan menjadi purnama satu bulan satu kali, namun wajahmu setiap saat menjadi bulan purnama. Shallu alal habib, Allahumma shalli ala Muhammad. Bulan seneng dipandang, Masya Allah. Sampai-sampai para sahabat niku saking cintai nang Kanjeng Nabi, di akhir umure Kanjeng Nabi, detik-detik menjelang wafatnya Kanjeng Nabi, sahabat niki wangsul saking majelis Kanjeng Nabi kepireng kabar nek Kanjeng Nabi mboten ten umur wafat, sekolah niku meripati langsung dicongkel, Pak. Apa aku gak kepingin motoku ketok sak layane Kanjeng Nabi. Karena siktas aku delok wajah Kanjeng Nabi, terus mari ngono aku ndak delok maning nang Kanjeng Nabi, aku ndak iso delok buta selama-lamanya, aku ndak apa-apa, sementing mripatku ndak ketok saliyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa cintae kok koyok ngeten iki sahabat nih? Karena kenal nang Kanjeng Nabi, Pak.
mahabbah luar biasa. Ana wong wedok cintai nang Kanjeng Nabi niku luar biasa. Ketika berkecamuk, nek boten salah niku perang Badar. Nek boten salah perang Uhud. Perang Uhud niku umat Islam kalah, Pak. Bahkan Sayyidina Hamzah gugur di medan peperangan saat niku. Wonten yang estri piyambakan menawi boten salah saking kaum Aus, saking suku Aus. Si perempuan tersebut terdiam berdiri di depan pintu masuk kota Madinah. Datang serombongan yang mana saat niku tiang-tiang kafir damel strategi perang untuk membuat kocar-kacir umat Islam, damel isu hoak lek cara samangke Kanjeng Nabi diisuaken sedo. Qad mata Muhammad, qad mata Muhammad. Kanjeng Nabi mati, Kanjeng Nabi mati, Kanjeng Nabi mati. Sampai bingungi sahabat perang Uhud, sampai koncoe dipedangi kabeh. Ndak ero endi konco, endi musuh mboten semerap. Peteng munan. Kabeh diberangi kabeh, ditusuk kabeh, endi konco, endi musuh ndak kenal. Stres munan. Krungu Kanjeng Nabi niki seto, ndak duwe kekuatan. Terdengar kabar niki sampai tengene kota Madinah. Wonten tiyang estri. Wonten rombongan, wahai ibu, mulya sampean. Abuki qad mata. Bapak sampean mati wisan. Wa auladuka qad mata. Anak-anak sampean mati. Wa auladuka qad matu. Anak-anak sampean mati. Wa zaujiki qad mata. Bojo sampean mati, bapak mati, anak-anak mati, bojo mati, wong tua mati. Sing ditakoni napa? Aina Rasulullah. Endi Kanjeng Nabi? Aku ndak takon bapak, aku ndak takon anak, aku ndak takon bojo. Endi Kanjeng Nabi? Wallahi, aku ndak bakal nyingkri teko panggonanku kecuali motoku ketok Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perempuan tersebut menghampiri kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kullu musibah jalal ba'daka ya Rasulullah. Setiap musibah yang menimpa kepadaku ya Rasulullah, bapakku meninggal, suamiku meninggal, anak-anakku meninggal, yang penting tidak meninggal tidak terjadi apa-apa kepada engkau ya Rasulullah. Setiap musibah yang terjadi kepadaku kecil ya Rasulullah. Musibah yang besar jika engkau terjadi apa-apa yang menimpa kepada dirimu, maka itu adalah musibah yang paling besar bagiku ya Rasulullah. Iki cinta Pak Bu, gak koyok sampean kate mulutan kulo sik perhitungan nang Kanjeng Nabi. Nyembelih pitik diurek-urek silite, Pak. Mulai ana endoke wurung. Ngekek mangan sutut tok disuwir-suwir dagine. Kucek telatene sampean sing nyuwir-nyuwir. Aja perhitungan khusus sampean ibu-ibu sing lek masak sing enak kangge mulutan, kangge hormat tengene lahir Gusti Kanjeng Nabi. Napa sahabat koyo ngoten niku? Thauban. Sayyidina Thauban semakin hari semakin kurus, semakin hari semakin kering. Dak ketok sehate. Ma waja'uka ya Thauban? Rasulullah bertanya kepada Thauban, wahai Thauban, sakit opo sampean Thauban? Semakin hari semakin kurus, semakin kering. Mali waja'un ya Rasulullah, kami tidak mempunyai penyakit ya Rasulullah. Kecuali kula niki mboten saged sari, nek kula iling setunggal niki, mboten saged dahar nek kula iling setunggal niki. Apa iku Thauban? Thauban niki besok lek mlebu swarga, kuwatir mboten kepanggih kali panjenengan malih ya Rasulullah. Kuwatir kula mboten ketinggal panjenengan malih. Percuma nikmat swarga tapi kula mboten saged memandang wajah panjenengan ya Rasulullah. Niki cinta, Pak. Niki cinta. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kenikmatan yang ada di dalam surga sedikit pun tidak tertarik aku kepada isinya, illa likaunil hibbi fiha khayyama, karena di dalam ada khaymah, ada tempat Rasulullah, di dalam surga ada Rasulullah. Aku ingin masuk surga bukan karena tertarik bidadari yang cantik, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, illa likaunil hibbi fiha khayyamah, karena di dalamnya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubah. Wah lek diceritakno kaken, Pak. Kaken.
Tinggal bagaimana kita, ayo tingkatan pertama iki. Ndak pati kenal sih. Kenali, munggah maning, cintai, sing nomor 3. Mutaba'atuh, ikuti. Langsung mengikuti mboten saged, harus cinta. Cinta langsung mboten saged, kenali. Kenali, cintai, ikuti, sempurna. Ana wong cinta tapi tidak mengikuti, percuma. Ana wong cinta tapi tidak mengenali, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang beriman kepada aku tapi tidak beriman kepadamu, mereka yang mencintai aku tapi tidak mencintai kamu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, nek sira kabeh cinta marang aku dawuh Gusti Allah, fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Kenali, cintai, ikuti. Baru nek wis mengikuti sempurna. Nek ndak mengikuti ilang sing loro niki. Sampai ngaku cinta tapi tidak mengikuti, atau mengikuti tapi tidak mencintai, percuma, mustahil. Maka telu niki insyaallah nek kula panjenengan belajar. Sing ngomong dudu wong kebenaran, sami belajar, Pak. Mengenali, mencintai, terakhir napa? Mengikuti. Niki tahapan-tahapan menungso sing urip di dunya niki. Nek wis ndak kenal, ojo kapak kate munggah nang mahabbah, mboten mungkin. Lek wis apa maning mahabbah, apa maning mutabaah, wis ndak mungkin wis. Ciloko kula lan panjenengan naudzubillah. Tapi lek berusaha belajar untuk mengenali, mencintai dan mengikuti, bakal sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan dados ilmu ingkang manfaat barokah. Mugi-mugi majelis niki nambahi kenal dumateng Allah, dumateng Rasulullah, dan mencinta dan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan pada puncaknya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang saged kula aturaken. Nyuwun aku pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa awfir lama qara'na min al-Qur'anil 'azim ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallayna wa sallamna على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم هادية منا واسنا ورحمة منك وناسنا وبركة منك شاملة. نقدم ثم ذلك إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ويسأل القرني وخصوصا سيدنا الفاكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وخصوصا لموت سأل وله دين الإسلام إلى بلدنا خصوصا من فتح هذه القرية وخصوصا مربي روحنا وقلوبنا حضرة الشيخ وزير السرف وزوجاته ووصولهما وفرهما وقرباتهما ونتم إليهما خصوصا مؤسس هذا المجلس
سيد الوالد حسن الحاج وزوجاته وأصولهما وفرهما وقرباتهما من انتم إليهما ثم إلى والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا إلى روح من ذكر أسماءهم وخصوصا إلى أرواح من ذكر أسماءهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاءة المغفرة إلى من ذكر أسماءهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرة من وفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفينا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار. فاتحة.